Gushije no ku ngingo nashaka kubaza nkavuga nti ese nyuma yo gukina kuri nkura mwana wakubiswe jido akagwa hasi ese nyuma yaho yo gukina represent akabona nibura ashobora kuba atarabonye amafaranga menshi ariko umuyo yabonye wenda akaba yaravuze ati abantu barakoze reka tubashimire. Yego so yego vyarabaye umuntu wa mbere na mbere yatanguye kurondegwa yari Debora. Debora abanyarwanda bitewe n'ukuntu babonye yatinga iriya kuri iriya filme. Debora baraje nyuma Debora haza Papa Debora niwe yakurikiye arondegwa cyane bitewe n'ukuntu yatinze kuri iriya scene ziwe zose. Bon si cyane kuko urumva mu gihe uri kurakora mu gihugu kitari ikiwanyu ntago ronka liberté icyo kimwe nawe. Sibyo mvuge nkaho nubwo utari umukinya filme je nshobora gusoka ngiye gushutinga bon amategeko bari bumpe si wowe bari bugwe nk'umwene gihugu wabo gusa ikingenzi turagerageza tugafighting ariko nta mbogamizi nyinshi twovuga ngo zitubaho usivye ko rimwe na rimwe baratwemerera tugakora nta kibazo. Imana yaguye imbere icyo bita bon gouvernement. Yes, nizeye ko ni Imana wayibaza iki? Icya mbere nayibaza kubera iki twatinze kuba abastar. cyane wowe ukurikiye UB Media TV nitwa Didas Turirimbe nkuko bisanzwe. Gahunda ni yayindi no gusimbuka tubazanira ibyamamare koko nk'ubu icyamamare nazanye ubu ndabizi mwatangiye kukibona kuri kamera cyangwa se kuri screen zanyu ariko direka mbanze nsoza abantu badukurikirana bakabitwereka abantu bari mu Rwanda hirya no hino mu gihugu abantu bari muri East Africa abantu bari muri Africa abantu bari muri Europe abantu bari muri America n'abantu bari muri Asia ndabasuhuje cyane kabisa. Umushinga naye umeze bro? Meze neza man. Long time man. Nagwerukaga uri gukina muri filme yitwa Debora. Yego kirage niho nanjye nari nteruka gukina. Yego nk'umukinyi tubikunze ya tuvyumva mwijana kwijana. Aho usa n'umukinyi wa filme kwera. Ninjye wa mbere ukubwise. Wapi gusa nyene na bon ni talent ni don indimwo nayitangiye ndi umwana mutoya ya gushika n'ubu. Gihe kirekire hanyuma noneho duhuriye mu Rwanda twaherukanaga i Burundi. Yego duhuriye mu Rwanda na cyane cyane iwacu noneho ni jewe guhika. So thanks murakoze cyane kuduhikaze. Yes umeze utese? Sha meze neza bro. Yego u Rwanda ikirere cy'u Rwanda uri kugifiringa gute? Sha ikirere cy'u Rwanda kimeze neza kiratuje abantu bameze neza. Yego yari umuntu yaretse ko ngangwa ariko baranamuzi uwo muntu akunda kuba ari kuri kamera zacu aretse ko ngatingiye rwose abarundi mbona ari abanyarwanda. So icyo kimwe mu mategeko nuko ibintu byahindutse Burundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe kuko bavuga indimi zigomba gusa ikirundi n'ikinyarwanda bon bigomba gusa. Yego ubona ute iyo umuntu akubwiye ngo eho ngo uvuga ikirundi ndavuga ngo uvuga ikinyarwanda kandi ari indimi zijya gusa wowe byakira ute? Impamvu nuko ikinyarwanda bafise utuntu bisangije twabo ariko nta munyarwanda yovuga ikinyarwanda cyangwa umurundi yovuga ikirundi ureke tutamumenya ureke tutamwumva neza. Okay haryo buriya iyo ushatse kuvuga ngo umukobwa mu kirundi uvuga umwigeme. So aho hantu ni abariko barankurikirana ni wumva nkotoye kuko nanje afite ikirundi bon sinagikuriyemo cyane twakuriye muri za quartier zivuga igiswahili cyane so baze kunyihanganira ariko inzi neza ko umukobwa mu kinyarwanda no mu kirundi cy'iwacu akenshi bakunda kubita bigeme. Umwigeme. Umugore umugore bakamwita
umugore natwe tumwita umugore ariko akenshi bakunda kubita umufasoni nawe se umukenyezi nacyo turagikoresha. Yes kabisa, reka twigarukiye kuri ya mpano yawe ya sinema. Mwakinye filime yitwa Debora. Iriya filime yabatwaye imbaraga zingana iki? Ubwo turaza no kugera isojwe igiye hanze igakundwa bene kariya kageni. Ahubwo reka turebe byabasabye imbaraga zingana iki kugira ngo mubashe gukora iriya filime. Okay, so iriya filime kuri twebwe yasohotse tutabiteganya ko filime yosohoka igakundwa. Hama turebye ukuntu yadutwaye ibintu byinshi cyane kuko yari filime ya mbere muri team muri baho twatanguriyeho. Team yitwa Baho. Yitwa Baho. Okay. Yego. So representant ntabwo atakoze. Baze kwanza ndamuramutse. Respect representant, so warakoze nanone n'ubu turacyagushimira. Yitwa nde? Yitwa Butoyi Daniel. Butoyi Daniel. Daniel yego. Ari Burundi. Ari Burundi. Bujumbura? Bujumbura. Okay. Nuko zaduconnecta nawe tukamuzana nawe kuri kamera. Yego nta kibazo tuzobikora. Yego. So iriya filime rero yaramutwaye amafaranga menshi gushikana none ubu iyo twicaye tukamedita turabona ko yakoze ikintu cy'ingenzi muri make ya debate ndende niwe yarayifise, ariko tuzi neza ko nari muri komite icyo gihe nari disciplinaire muri team yabaho. So ko biri rero ndashima the first nka team Baho yagerageje gusorira iriya filme. Yego muri make ya sinakubwira ngo debate ngo yari imeze uko ariko amafaranga yatwaye iriya filme nanjye bitewe nubwo nakunda entertainment sinari gushobora gutanga ari amafaranga bitewe n'imyaka twari dufise, bitewe n'akazi twari dufise ntikari bwaduhe uburyo twari gutanga ari amafaranga. Yego. Mubona filime ibatwara imbaraga nyinshi, ibatwara amafaranga. Ayo mafaranga yaturukaga kuri representant cyangwa ni team yayatangaga? Ntabeshi amafaranga yava kuri representant. Mwamwitoye iki? Niyo mpamvu ntari kumwibagira mbere yuko ntangura ibindi, no mpamvu ati so much respect umusaza. Yego. Iriya filime yaba yarabaye expose mukaba mwagera ku yindi level ku buryo undi muntu ashobora kuvuga ngo ndashaka uriya mukinnyi, ndashaka abakinnyi bakinye kuri iya filime. Byabamariye iki gukina muri filime ya Debora? So icyo byatumariye nuko inyuma yaho Debora igisohoka abantu ba mbere batangiye kwironka, igihugu cya mbere cyatangiye kwironka mu Rwanda. Ewana kabisa. Kuko twagize uko twumva telefone irahamagaye batubwira ati ese ko filime yanyu tuyibonye mu Rwanda bimeze bite? Yego. Turikanga turavuga ati nta marketing twari bwakore ko marketing za kera twahurana ba Kanyombya ba Nzovu baza kugurisha amasede mu Burundi. Turavuga ati reka natwe dukore marketing kugira ngo natwe tumenyekane, ariko twakoze marketing filime imaze gusohoka yararangije kugenda. Yaramaze kugenda. Njyewe hari akantu nabonye harimo umwana mutoya arimo abwira Debora ngo jewe ngo barantuma ngo ni wowe ngo bara. Okay, urampeti yitwa Aldi, yitwa Metusela. Niyo nshuti. So urampeti nawe ari ngaha mu Rwanda. Ndamushaka vuba kandi ndamuzana. Nta kibazo tuzabigufashamo kugira nawe ubashe kumubona. Yego. Gusa nyene ari ngaha mu Rwanda, yaranakuze, yarabaye umusore akuze w'amagango akina nawe. Kaya kakiri gatuye cyane kabisa ubona ariko karakana gashobora kuba no mu buzima busanzwe kazi gutera imitoma. Kuko uburyo kabivugaga byabaga byanditse cyangwa barabikubwiraga kuko ngo imagine uko ugiye gusubiza umuntu. So twebwe ukuntu dukora sinzi namwe ari uko mubikora muri filme. Twebwe muri filme dusanzwe ntabwo twandika nka kuri abandika bo. Afe turamuha script tukambwira ati genda unkinire uko nuko hamumpeta akagenda akabikora. So ntabwo twigeze tumura urupapuro ahubwo kubera ko yari talent yiwe. Yabifashe mu mutwe. Yego waramubwira akagenda akagukorera. My God, uriya mwana. Noneho agakobwa kitwa Debora, reka mbivuge atazankurikira akavuga ngo namwise agakobwa Debora. Agakobwa icyo gihe kari gatoya ariko ubu ngubu kabaye gakuru, ubu yabaye mukuru cyane. Oh my God, Debora nawe vuba kabisa. Hanyuma Debora mukubise jido mu Kirundi baramuteye umwereka. Yes.
ese mukubita jido yinaga hasi bien yego uriya mwana ntabwo yakomerekeye oya twari muri shoot gusa nyene kugira ngo ibintu biryohe cyane uriya mwana yarafise musyo ziri hafi ko yaramuteye jido twese turikanga turamuzi se DEBORA ukina karate ukina jido narumiwe mani nakarebye akari akantu katembere ku masitati y'abantu benshi mu Rwanda sinzi niba ari Burundi ariko byagenze iriya filime murayikina ubwo twari tugeze ku rugendo rw'iriya filime kugeza isojwe murangiza kuyikora finally umusaruro wabaye uwuhe nyuma yo gukina muri iriya filime so umusaruro wabaye mwiza kubera ko nubwo utabaye mwiza ijana ku ijana ariko umusaruro ntiwabaye mubi kubera ko inyuma yo kumenya ko mu Rwanda bamaze kuyishyira ku isoko natwe ntitwagumye mu Burundi twaciye dufata umwe muri twe muri komite araza mu Rwanda ntiyari bwagurishwe muri Kigali yose oya yaciye aza mu Rwanda nawe agurisha Asabye yari yazanye original nyuma yaho twe tuca dukora marketing mu Burundi umusaruro ntiwabaye mubi cyane yego twararonse amafaranga akwiye nubwo atari gukwira nkuko twari kuyishikana twebwe bwa mbere mu Rwanda ariko mu Burundi intara zose za ruguru mu muji hose Bujumbura yose twarakoze marketing amafaranga araboneka ubwo ugushije no ku ngingo nashaka kubaza nkavuga nti ese nyuma yo gukina kuraba nk'uriya mwana wakubiswe jido akagwa hasi ese nyuma yaho yo gukina represent akabona nibura ashobora kuba atarabonye amafaranga menshi ariko umuyo yabonye wenda akaba yaravuze ati abantu barakoze reka tubashimire yego so navyo yarabikoze ko nyuma yo guheza marketing twaricaye aratubwira amafaranga ko twarava kudandaza twamushikiriza amafaranga aratubwira ati amafaranga tumaze kuboneka naya so ndishimye nubwo ntungutse cyane ariko ayashoboye kuboneka agiye gutuma dukora filme ikurikira aha filime ibirarangiye mubona umusaruro ntekereza ko wenda hari n'abagiye babahamagara bakababaza ati umuntu yabakoreye ngo umukini wacu yego byarabaye umuntu wa mbere na mbere yatangiye kurondegwa yari DEBORA DEBORA abanyarwanda bitewe n'ukuntu babonye yatinga iriya kuri iriya filime DEBORA baraje nyuma DEBORA haza papa DEBORA niwe yakurikiye arondegwa cyane bitewe n'ukuntu yatinze kuri iriya scene ziwe zose hanyuma mu represent aravuga ati noneho tugiye kura ko twakora indi filime hari indi filime mwahise mukora usibye iriya DEBORA yamenyekanye cyane filime yasohotse kubera ko twari dufite abapiki benshi bashoboye hari filime yari yarasohotse ndakeka no ngaha mu Rwanda yigeze kuhaza nayo yasohotse ari still comedy yego yarasohotse nayo irasohoka ariko ntiyasohotse igira imbaraga nk'iriya filime ya DEBORA buriya DEBORA iba kuri YouTube yego abantu bajye kwireba ni nziza kabisa babwira YouTube iriko bon umuntu yayipostinzeho kubera ko haciye haba ikibazo cy'uko tudakora cyane ariko kuri YouTube iriko cyane yayo niyo ntibuka neza ariko banditse DEBORA Films yo mu Burundi baraza kuyibona ariko parti zose kabisa bajye kuyireba iriya filime ni nziza hanyuma muvuye Burundi mugeze mu Rwanda ikirere cyawo wazumbwira ngo tugifiringa mugifiringa neza hanyuma za mpano zanyu zo gukina filme bwabo star mwe maze kugira i Burundi mu Rwanda ho bigeze hehe so gushika ubu kuva dushika ngaha mu Rwanda icyo twakoze nuko impano zacu ntitwigeze tuzicarika twaricaye turiyumvira dutangura kwigisha abandi bana kuko twari dufisemo notion ku bijyanye no actinga turigisha abandi bana gushika ubu dufise filme nyinshi nyuma yo kuva mu Rwanda twudugera ngaha abana tumaze kubona ko bamaze kwevoliwa turavuga ati reka rero tubinjiza muri industry nyayo iyo twigeze kugeramo tubereke inzira yo kugira ngo batere imbere wahoze umbwira ngo hari abandi bantu mwakinanye muri iriya filime bari mu Rwanda mujya mubasha guhura mukicara mukaganira kuri ya projet mwari murimo mukavuga muti noneho dukora ikintu gikomeye cyane mu Rwanda umuntu wa mbere we twatangiye kubonana yari papa DEBORA inyuma yo kubonana natwe twaciye dushutinga aho nyine ko ntitwatinze ko yarashitse arambaza ati
Fabrice uri tayari ndamubwira ati yandi tayari anca turondera nundi mupeti wa mupeti bakubita Jidon na turamubaza ati uri tayari arambwira ati yandi tayari ariko ndi kwishuri ndiko ndaza aje cyo turashootinga cyo turasohora filme ariko nayo nyene yari kiraronderwa cyane cyane ngaha mu Rwanda. Iyo filme rero yitwa ngo iki? Iyo mwakoze Kaneza. Yitwa Kaneza. Yego. Ubu kuri YouTube iriko Kaneza iriko nayo irikira kurikirwa gusa nyene inyuma yaho twarakinye filme zitari nkeya duhura n'abastari bo ngaha mu Rwanda na bakanyomvya ari filme twakinye turi kumwe n'aba Papa Debora yitwa Deception. Yego so nyuma yaho ntitwigeze twicara kabisa. Bivuga ngo muracyari gukora n'ubundi ibuye riracyakora. Ya talent iracyakora. Ya talent iracyakora. Cyakora ibintu bimeze neza muri make nubwo hataburamo imbogamizi. Ubwo ni nacyo twari tugiye kugezaho kuko turi kugenda tusatira umusozo. Imbogamizi none urabona i Burundi ni mu rugo wasangaga wenda mushobora kuronka support iturutse mu bavandimwe mu baturanyi. Mu Rwanda biri kuborohera gukora? Bon si cyane kuko urumva mu gihe uri kurakora mu gihugu kitari ikiwanyu ntabwo uronka liberté icyo kimwe nawe. Sibyo mvuge nkaho nubwo utari umukinnyi filme je nshobora gusoka ngiye gushutinga bon amategeko bari bumpe si wowe bari bugwe nk'umwene gihugu wabo. Gusa ikingenzi turagerageza tugafightinga ariko nta mbogamizi nyinshi twovuga ngo zitubaho usibye ko rimwe na rimwe baratwemerera tugakora nta kibazo. Barabemera mugakora. Hanyuma ubu ngubu muri kwifuza iki? Habura iki kugira ngo tubone filime yanyu ishouting ivuga cyane cyangwa se yaguka imisitari cyane nka Debora twabonye Burundi? Yego so Debora mu Burundi twari dufite management kandi yari ishoboye. So no ngaho icyo turiko turabura gushika ubu ni management. Management n'ubu tuyibonye talent zirahari kandi talent niba zihari tura management. Nuno musi umbwiye ati management pub ndayiguhaye dufate YouTube Media TV ati ni UB Media TV UB Media TV yes iranyemereye neza ko igiye kutubera management. Ejo mu gatondo boce babona post ya movie abo batipe bose twakoranye kuko bose barafise talent bose muza kubabona kuri YouTube bazananye izindi imbaraga. Ego nuvuga ngo ubu barahari biteguye gukora? Bose barahari ko ndavugana nawo bose bakambwira ati turi tayari. Kuri izo mpano harimo niyandika filme cyangwa no kubandikira filme mwebwe impano yanyu no gukina gusa? Bon twege turandika filme turiyandikira twongera tugakina nta nikibazo gihari. Iriya filme Debora ninde wayanditse? Bon iriya filme yanditswe na director wacu yitwa Papa Robinho bamutazira Nzeyimana Majaliwa. Okay. No mwanga kabisa. Njewe rwose munyandikiye filme nk'iriye naza kuyitwara sibyo kamera nitwayitwara. Okay. Uriya mukameramani ni umunyamafaranga buriya ni umunyamafaranga kabisa. Ntubibona ko imbere imeze neza se? Imana yaguye imbere. Icyo bita bon gouvernement. Yes, nizeye ko namwe mwaryohewe n'ikiganiro abakurikira UB Media TV. Reka mbibutse nyabona mwibuke gukora share sibyo bajye bakora share kugira ngo ibiganiro bigere hirya no hino cyane ko abarimo n'inyigisho nyinshi. Hanyuma hari ubutumwa ufite wenda ushobora kugenera abantu badukurikira hanyuma tugahita twinjira mu gace kitwa TikTok. Nkubaza uhita usubiza nta gutekereza kubayemo. So banza ugenera abantu ubutumwa ubundi tujye muri ako gace. So ubutumwa bwa mbere murabibona UB Media aho imbere hari ahantu handitseho subscribe mukikeho hama ku ruhande hariho comment n'ahantu handitseho like mukubiteho hama ibiganiro byiza n'ibikorwa byiza muzobisanga kuri UB Media TV. Hama ikindi cyanyuma dufise YouTube channel dupostingaho twabasaba ko mudufasha like zanyu comments zanyu nizingenzi kuri mwebwe kugira ngo tubashe natwe
kugera aho twigejeje. YouTube channel yitwa Baho Film TV. Yes. Yego. Aha. Ubutumwa bwawe wabusoje? Yego. Yaha, ntabwo uraha abarundi bagomba kuba hano kuri UB? Yego, so abarundi bakurikirana UB nicyo cyiza cyo gukorana n'umuntu nk'amwe. So abantu bakurikira UB Media TV tubasaba ikintu kimwe. Inyuma yo kureba izi video ibikorwa bya buri gihe mu bikurikirana ijana ku ijana kugira ngo natwe tubashe gutera imbere nk'uko bagenzi bacu bageze kuri level nziza cyane. Yes. Reka nanjye nongereho aka kantu gushyigikira sinema, gushyigikira abantu bakina sinema ntabwo ari ukureba gusa. Ushobora kureba ariko ushobora no kubashyigikira mu buryo buri finance. Nkunda kubibwira abantu ntugafana umuntu gutyo gusa utazi uko abayeho. Aguha ibyishimo ariko kugira ngo ibyo byishimo bigerweho ubibone nuko hari ibyo aba yatakaje. Bibaye byiza rwose kuri finance se muri hagije ku buryo nta muntu atawashyiriraho akantu. N'ubu nyene avuze ngo muri finance neza afunza akantu. So much respect man, nubwo dukora filme tumeze fo turakenyereka tubivugisha ukuri. So turonse finance imeze neza vraiment natwe twakora ibintu byiza bisumba kwa kundi nyene wa babishima kandi neza. Yego ako kantu kabisa kaba gakenewe gushyigikira umuntu ukamushyigikira mu buryo hari abasenga bakabasengera, hari abafite amafaranga bashobora gushyiraho akantu kuri telefone. Uragira ikibazo rwose atubwire twabahuza. Hari n'ushobora kubaho ubundi bufasha akavuga ati njye mbemereye kamera akayibaha microphone, byose birashoboka. Hanyuma ubutumwa bwawe wamaze kubutanga, reka tujye muri TikTok. Yes. Aha. Fabrice. Oui. Ufite umukunzi ntawe? Ntawe mfise. Okay, ubwo nizere ko mwabyumvise mutangire mugerageza amahirwe yanyu kuri Fabrice. Ari single searching? Ya biremewe. Okay. Hanyuma noneho ako ni akambere. Aka kabiri, biremewe kuvuga imyaka yawe? Yego biremewe. Ningahe? 27. Iyo wumvishe Kigali wumva iri mu kihe gihugu? Kigali iri mu Rwanda. Aha. Umurwa mukuru wa Zambia ni uwuhe? Mukuru wa Zambia. Kiranani. Umurwa mukuru wa Zambia ni Lusaka. Yes. Umurwa mukuru wa Malawi? Umurwa mukuru wa Malawi bon nacho Kiranani. Okay, wita Lilongwe. Yes. Hanyuma ngiye kubaza kandi kabazo. Ubu uhuye n'Imana wayibaza iki? Icyambere nayibaza kubera iki twatinze kuba abastar. Yes, akanyuma none wongeye kubaza. Yego kubaza. Yego. Ugize gutya urasenga? Cyane. Kuri Kristo. Ndi mu Islam. Yes, uri mu Islam. Ugize gutya ugasanga urumva ukorera Imana. Ugize gutya mu gupfa ugasanga nta Mana ibaho, wabyagira ute? Nababara cyane. Kandi ngarira no kurira basi. Yes. Hanyuma nkubaza kandi kanyuma? Nta kibazo ndi tayari. Ugize gutyo ugasanga kuno twiriwe twahoze mu isi twanga Satani, Diamond, ugasanga Satani niwe uri mukuri kuruta Imana. Ugasanga nk'Imana niyo yamukiye Satani. Se nakora iki se? Nakwimanika se imbere y'abandi. Ko no narakoze navuze nabi cyane. Buri gihe ndayigwanya. Nasaba imbabazi. Okay, kabishime Fabrice. Ego. Bakoze kudukurikirana kuri UB Media TV, ibiganiro byo nakagaruka ngira ngo turi kumwe 5 kuri 5 kandi igihe ndatekereza nitwongera kubahamagara muzatwitaba. Nta kibazo turahari kandi mwakoze kuduha umwanya. Kirehe nayo yadufashe neza uyu munsi kabisa, ni sawa. Muri Kirehe ameze neza cyane. Ciao mugiriye byiza.